Это мы собираем сорт клубнички Ханоя. У нас она уже 3-й год, мелковатая. Уже после клубник мы ее будем рассаживать на другие поля, обновлять. Потому что 2-3 года и клубнику больше не держим, потому что она мельчая. Ханоя, Іліані, Клери, Зефір, Лімазанта – смаковые якости и термины выспевания больш чым дзясятка гатункаў да драбніц вывучыла жыхарка вёскі Вулька Святлана Мойсак. Ды і як не вывучыць, калі вырошчванне ягады – адна з асноўных крыніц папаўнення сямейнага бюджэту. Гэтай справай у Наваколіні займаецца хіба толькі самы лянівы. У сям'і Мойсак памеры клубнічных плантацый дасягаюць паўгектара. Штогод гаспадыня сочыць за своечасовым абнаўленнем участкаў. Там посажен новый сорт Геренгу. Это мы покупали уже в этом году, будет первая выборка, но рассадили побольше, потому что очень хорошая. Ханоя, все, каждый какой нам сорт понравился, мы посадили, обновили, потому что уже как бы эти старые мельчают кусты. И мы уже садим новую, и уже 1-2 год она очень крупная и хорошая. Сёлетні сезон для клубниц не самы спрыяльны, кажа гаспадыня плантацыі. Зацягнуўшыся холод не даваў ягадам набірацца моцы. Але пад пільным клопатам чалавека клубніцы ўрадзілі. Прычым колькасць ягад куды большая, чым чакалася. Аб тым, што ўраджай на дзіва вялікі, гавораць і іншыя гандляры мясцовага кірмашу. Постоянно на Минск, было мало клубники. Мы старались всю вывозить на Минск, а сейчас вот мы продаем здесь на месте, потому что очень много засажено. Мы не успеваем ее туда вывозить. А тут сейчас привезли, цена нормальная, продали. Дальше поехали выбирать. И так, каждый день, каждое утро, обед и вечером, 3 раза на день. Очень урожайно. Менавіта тут, у залежнасці ад хуткасці выспявання ягады і попыту, фарміруецца цана на клубніцы на рынках усёй краіны. А змяняцца можа аж па некалькі разоў на дзень. Прычына простая, чым больш клубніц, тым яны танней. Бывае, што каля сотні аўтамабіляў звозяць сюды прадукцыю. Сённяшні кошт вагаўся ад 2 до 2,5 рублёў за кілаграм. Асноўная адметнасць сезону – памяншэнне колькасці расійскіх пакупнікоў. Чаму прыкметна радыя нарыхтоўшчыкі з беларускіх прадпрыемстваў. Очень приятно, что с каждым годом все как-то приятнее люди относятся к райпо. И даже говорят, нет, мы лучше будем сдавать государственной структуре, чем перекупщикам. Поэтому наш товар идет, естественно, лагайчанам, то есть потребительскую кооперацию Логойского райпо. Значит, тоже с удовольствием покупают эту продукцию. Ежегодно планируются нам объемы заготовки клубники. Конечно, мы его выполняем. На этот год нам довели план в 7 тонн. Клубніцы не толькі папаўняюць сямейныя бюджэты, але і натхняюць. Мясцоваму сімвалу дабрабыту тут прысвяцілі цэлы фэст. Карыстаючыся мажлівасцю, я хочу запросіць усіх жадаючых на другі ўжо традыцыйны клубнічны фэст, які адбудзецца 8 ліпеня на нашай пляцоўцы, тут, у вёсцы Дварэц. Гэты клубнічны фэст мы дорым жыхарам нашага рэгіёну з удзячнасці за тое, што яны з намі. Запрашаю 8 ліпеня, будзе вялікі рок-канцэрт, будзе добрая дыджэй-праграма і будзе свята. У прошлым годзе у нас было болей за 1500 гасцей. Так што запрашаю 8 ліпеня. Марыя Кобіца, Ліса Грыгарчук, Александр Дзяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».